good afternoon. Yeah, I'm there. I come to say. Eja boko. I say me when kakra. Eja yaman sabano. Mama yaman sabano. What they say? Me de love ya. Love. Mbacha. Sana usakite kite. Ano kakra ka say? Eja. Ada u kwan. Oh mo. Where fe? Na wo ye de? Mo pia de nyame asi. Na wo ye adwuma bai. Eja me na me call Di Asa no. Ewo Atinka TV hono. When I go Di Asa. Season 1 na ma sen win la. Mo. Eja me da se. Na se me tisan kwa na ka. Eja ye di shebe copy Atinka TV a. O mo ye Di Asa kasi foi. Wo di nkunim. Ma pe wa mi hu wa. Mpacha. Mo. What you create in papa any aje. Nyame shira. What nyame shira say ma musika. Ya ma musika. Da be odi. Ashe. Me go say. Yo. Me chama mai. Ka flow. Meni nsan. O mpra. Eja mpacha. Agre. Ya wakawe. Na wetimi difu ni nyina. Eja. Eja mpacha. What you say? Eja mpacha. Hey, and I got one thing. Dabi. We any food sa ubo. Eja. Me na me nyawa. Me di half, me di half. Me di for me. Dabi. Eja bet me di food. Krenya me. Trenyo. Hey. Eja yo. Udi me ansanga be you. Them half. You half on them. I tell you half. Where do people have the food? What would I know?